Inshuti mukomeye kubana natwe kuri GGO TV, twongeye kubasuhuza, muragahorana Imana. Uyu munsi rero ku wa kabiri tariki ya 28 M23 yafashe Goma burundu. Umujyi wa Goma wamaze gufatwa M23, kandi nyuma y'uko M23 ifashe uwo mujyi, ubu ngubu imipaka yafunguwe, ndetse abanyarwanda bari bari mu mujyi wa Goma bari barabuze uko bataha, ubu ngubu batashye, ku buryo uyu munsi i Rubavu ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda hakiriwe abacuruzi n'abashoferi 47 bashima Imana yuko batashye mu gihugu cyabo ari bazima. Aba rero bakaba batangaje Kigali Today yuko aho banyuze baje baca ku ngabo za FARDC zishyikiriza M23. Banatangaje ko mu mujyi wa Goma humvikanaga amasasu makeya, ariko ubuzima bukaba bwatangiye kugaruka ku buryo hari n'abacuruzi batangiye kuzanamo ibicuruzwa byabo, bivuze ko imirwano itagikomeye nk'iyabaye ejo. I Kinshasa ho rero ambasade zitandukanye zagabweho ibitero, harimo na ambasade y'u Rwanda zagabweho ibitero n'abigaragambya, zimwe barazitwika. Abanyekongo barubiye barakajwe n'uburyo M23 yafashe Goma, babyukiye mu myigaragambyo kuri uyu munsi ku wa kabiri, hanyuma bibasira ambasade zitandukanye, cyane cyane ambasade y'u Rwanda, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade y'Ubufaransa, ambasade y'Ubuyapani, ambasade y'Ububiligi. Izo bazitwitse rwose, basa nk'abashinja cyane cyane biriya bihugu byo mu burengerazuba n'umuryango mpuzamahanga yuko baba hari uburyo bafatanya na M23 cyangwa se birengagiza ibyo M23 irimo gukora byo kwigarurira ibice by'igihugu, cyane cyane nk'umujyi wa Goma, umujyi ukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twamenyesha kandi ko Afurika y'Epfo imaze gupfusha abasirikare 13 mu mirwano ibahanganisha n'ingabo za M23. Aba basirikare 13 bamaze gupfa uhereye mu cyumweru gishize. Biratangaza ko nk'ejo ku wa mbere hapfuye 4, basanga abandi 9 bapfuye mu cyumweru gishize. Hanyuma mu Rwanda umuvugizi wa leta y'u Rwanda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ariwe Mukurarinda Alain, yatangaje ko ejo ku wa mbere ibisasu byaguye mu Rwanda kandi bihatewe na FARDC ku Bwende, byahitanye abantu 9. Bityo rero hari abanyarwanda bo mu karere ka Rubavu hafi baturiye umupaka wa Kongo bagera kuri 645 babaye bajyanywe mu nkambi ya Kijote mu karere ka Nyabihu kugira ngo babe bariyo mu gihe ibintu bitaratuza neza hafi y'umupaka. Naho impunzi rero zo zahunze umujyi wa Goma zikagera mu Rwanda zigacumbikirwa mu nkambi zitandukanye ziragera kuri 600. Ni abantu 600 bahunze umujyi wa Goma, cyane cyane ejo hashize n'uyu munsi. Abagera kuri 600 bamaze kugera mu Rwanda, hanyuma bakirirwa mu nkambi zitandukanye zitaruye umupaka, birumvikana. Ni mu gihe abakozi ba MONUSCO cyane cyane b'abasivili barenga 2000 bahungiye mu Rwanda, hanyuma bageze i Rubavu
leta y'u Rwanda ibafasha kugera i Kigali, ubu bakaba bacumbikiwe mu mahoteli atandukanye mu mujyi wa Kigali, mu gihe bategereje yuko UN cyangwa umuryango w'abibumbye ubafasha gufata indege berekeza mu bihugu byabo. Ikindi ni uko abasirikare 110 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kugera mu Rwanda, bamaze guhungira mu Rwanda, bishyira mu maboko y'ingabo z'u Rwanda. Ubu ngubu bakaba barimo kwitabwaho bahabwa ibikenewe, ndetse abakomeretse bavurwa n'ingabo z'igihugu zikora mu ishami ry'ubuvuzi. Ingabo z'u Rwanda zikora mu ishami ry'ubuvuzi bo ubwabo bitangarije yuko bafashwe neza uko batari babyiteze. Muri abo basirikare harimo n'abakomeye, abakoloneli n'abamajoro. Urumva ko rero yari imirwano itoroshye, cyane cyane yabaye ejo, ku buryo abasirikare harimo n'abakomeye ba Kongo abenshi bishyize mu maboko ya MONUSCO, abandi bishyira mu maboko ya M23, ndetse abandi barahunga bahungira mu Rwanda. Turabashimiye cyane ko mwadukurikiye, turakomeza kugenda tubagezaho amakuru agezweho ajyanye n'iyi ntambara. Twanavuga yuko wenda igiye gusa nk'ihagarara kubera ko umujyi wa Goma wamaze gufatwa burundu na M23. Ubwo ntitwamenye ikigiye gukurikiraho, aho tumenyera ibikurikiraho tuzabibamenyesha. Murakoze cyane, twabasabaga gukora subscribe, mugakora comment kugira ngo tubashe kunoza ibyo dukora, mugakora like, mukanasharinga ku bandi. Kandi rwose umuntu ufashe umwanya we afata isegonda rye agakora like akanakora subscribe, tumusabiye gutunga agatunganirwa, tumusabiye amahoro, tumusabiye ubuzima bwiza, tumusabiye imigisha ku Mana. Turabashimiye. Inshuti mukomere kubana natwe kuri GGO TV.